Ryan Kershaw yn rhyddhau James Davies. Hugh Griffiths y reolwr yn annog o'i fentro lawr yr asgell. Jordan Vickers sy'n ei fugeilio fo. Davies yn torri tu fewn. Sgol am y cymorth, mae Ramirez Haworth ar ymyl y cwrt. Haworth ar ergyd i gefn y rhwyd. Ac mae'r Derwyddon ar y blaen wedi llai na chwarter awr. Gol gyntaf Ramirez Haworth yn uwch gyngrair Cymru. Mi ath hi'n sôn dan i draed am funud, mi orffennodd hi yn y gol. A'r cefnwr chwith, Jordan Knott sy'n gwisgo'r menig i Caerfyrddin heddiw yn absenoldeb y golwr Leedsy. Declan Carroll, tafliad hir i fewn i'r cwrt Caerfyrddin am ymateb yn syth yma. Y bel rydd, Liam Thomas y Danny Kershaw o hefyd. Thomas yn mynd i'r llawr, yn dramatic, ond mae'r dyfarnwr Iwan Arwel Griffith yn pwyntio at y smotyn. Ond mae chwaraewyr a fainc y Derwyddon yn gandryll, dyn nhw methu credu'r peth. Mi oedd nawthiad bach yng nghefn Thomas, ond mae'n un hall a deud y lleia. Liam Thomas felly yn union i'r sgôr. Dim ond munud barodd y fantais i'r Derwyddon, a dydyn nhw ddim yn hapus o gwbl. Vickers yn curo James Davies, y cefnwr de ymlaen at Declan Carroll. Tri o grosedu o gwyn yn ei amgylchynu fo. Mae'n gosod tu at Ceri Morgan. O, croesiad hyfryd gan Morgan yn glanio ar dalcen Luke Bowen. A mae'r hen air ar y blaen. Tair gol mewn 3 munud yma ar y graig. Caerfyrddin di troi'r gêm ar ei phen. Pete pas sal gan Nathan Pete. A mae honna bas lawer gwell gan Liam Thomas. Luke Bowen sy'n glir. Bowen am ei ail yn taro'r postyn. Pas hyfryd gan Liam Thomas a Bowen yn taro'r pren. Pete unwaith eto, nildio'r meddiant yn llawer ei hawdd, a mae Bowen yn glir unwaith eto. Dim ond Michael Jones i'w giro, Luke Bowen. O'n gwneud llanast llwyr o'r cyfle ac mae o'n gwybod hynny. Ond mi oedd hwnna'n bell o'r nod. Cartwright at Ramirez Haworth. Sgoriwr unig gol y Derwyddon heddiw yma yn gyrru Greg Walters i'r llawr. Yn parhau ar ediad, yn codi ben. Ydy o'n fentro bellter am gol gan Ramirez Haworth. I ail o'r pnawn, mae'r Derwyddon yn gyfartal. Rhediad hyderus gan y gŵr o ganol cae. Yn curo Walters, curo Morgan, ac yna curo'r golwr. Haworth, mae di gwneud ffwl o Greg Walters unwaith eto. Yn mewn i'r cwrt, mae'n mynd am ei hat-trick! Gwych! Ramirez Haworth, am chwaraewr ydi hwn. Y bel drwy goesau Greg Walters. Ac wedi hynny, do'n am ond un peth ar ei feddwl o. Hat-trick hyfryd i Haworth. Chris Jones a Vickers allan ar y ddena. Jones a'r croesiad i sel a Bowen sydd yno. Yn sgorio ail o'r pnawn i bedwaredd y tymor yma. Caerfyrddin yn gyfartal unwaith eto. Derwyddon yn methu delio a'r croesiad gan Chris Jones. Matty Owen at Cartwright. Y croesiad ddim y gore gan Cartwright yma Arsan. Bale yn cael ei gwiro, a Jones yn clirio i Caerfyrddin. O, Nathan Pete di methu hi, a Thomas i drwodd un yn erbyn un. Fel o'na drosedd ar Liam Thomas. Mae o di aros ar ei draed. Dyma Luke Bowen. Bale yn cael ei chlirio, ond mae'r bygythiad dal yno. Carroll ar ergyd. A dyma Chris Jones rwan i'w chodi nôl fewn, ond Liam Thomas yn cam sefyll. Wel, Neil Smothers, mae o'n credu ella dyle Liam Thomas oedd wedi mynd i'r llawr, ond na drosedd arno fo gan Nathan Pete. Mi arosodd ar ei draed, ac yna Luke Bowen, ddim hat-trick iddo fo heddiw yma. I got to be honest, I thought we had the best chances. I think when you look at the highlights, I think we've missed a couple of really good chances who felt there's some really good players. But sometimes that happens, you know, so I do think that, if I'm being honest, I thought that we deserved the 3 points. I also think that there's a penalty at the end where Liam Thomas gets in between the keeper and the centre half. There's contact inside the box, and I think it's a penalty. You know, I don't think the defender can touch him.
without not impeding Liam. And again, it's disappointing at this kind of level that we're talking about things like that. First one, ball just dropped on the edge of the box, smacked it with my left foot across the keeper. Second one, cut inside, just smashed it with my left foot again, through the nail left top corner. Third one, cut inside, bottom corner. Pretty happy with it, to be fair, but the result, like, I'm not too happy, to be honest with you. Like, I can't like be buzzing about my goals because we've not won. Yn y wych, ddim yn siŵr os bys y golgeidwad iawn yna, neith pobl deud os bys y golgeidwad iawn bys y ddim yn sgorio, ond mae'n nhw'n good strikes. Mae'n gwybod mae'n mynd i wneud pethau fel yna, bod ys eisiau wneud y mwy aml. Ond fel ti'n dweud, ar y funud dwi'n disappointed. Mae'n game catcher, sgorio 3 gol a ddim di ennill. A hyn di gemau rhaid ni eraill i aros yn y gynnydd yma. The keepers are pulled out yesterday for reasons that they made themselves unavailable and they can't turn up. We've obviously tried to go out and get somebody in. We haven't been able to, and look, I got to be honest, I think it's a bit of a joke that we have to pay one of our players who scored the goal last week against Carmarthen, plays in goal. You know, we're a semi-professional team, and I don't think the rules help us in any way, shape or form. The league is trying to go forward, and I personally don't think, you know, with that specific ruling, it allows us to do that. And like I said, it's a little bit embarrassing that we've got to put one of our defenders in goals for a game in the top league in Wales.